شبها در بری تو بود بدار زیراهی رفته گر دل کردی زیراهی رفته گر دل کردی جهان شد پیشی چشمش تیره بود جهان شد پیشی چشمش تیره بود نمیدانی کیام بود مادری تو عزیز و غمگسار و یاوری تو گرفته دایما اندر کنارش زی شفقت سیلمه کرد و سری تو زی شفقت سیلمه کرد و سری تو زی شفقت سیلمه کرد و سری تو مادر 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 همان مادر همه خرزش ادا کرد تو را صاحب خانمان جا کرد چرا تو خدمتی مادر نکردی مگر مادر به تو کاری خطا کرد مگر مادر به تو کاری خطا کرد مگر مادر به تو کاری خطا مادر 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 آفرین، سلامت باشید. بسیار تشکر. مرحمت گذارید. سپاس میگویم دوستان ارجمند به دسته هنری انسامبل دولتی رقصی
хизматнишондодаи Лола ба номи Ғафор Валаматзода барои навозиш ва пешниҳоди яктарона ва инак навбати дидору салом расид. Дӯстони азиз, дуруд мегӯем ба шумо. Чун ҳамешагӣ барномаи Фазо аст меҳмони хонадони шумо ва меҳмонони мо ҳастанд ансамбли давлатии рақсии хизматнишондодаи Лола ба номи Ғафор Валаматзода ва овозхоне ки ҳамин ҳолу азизони дил барои мо яктарона дар васфи модарони бисёр ҳам азизу меҳрубон ҳадия карданд. Парвиз Мергалиев ки Парвизҷон шуморо хайрамақдам мегӯем ва ҳамчунин дар ин ҷо ҳузур дорам боз як гулдухтараки зебо Сафарзода Моҳпочо шоири ҷавон шуморо низ хайрамақдам мегӯем. хоҳари азиз хуш омадед. хуб марамад, салому пайғому паёму дуруди хешро ба мардум бирасонед. салом ба шумо ҳамватанони азиз. саломи самимонаи худро ба тамошобинони ниҳоят азизи телевизиони Сафина ва иштирокчиёни барномаи Фазо мерасонам ва воқеан ҳам барномаи фарҳангии Фазо барои ифшои истеъдодҳои навқаламон як шароити хубе фароҳам овардааст ва миннатдории худро ба ташкилкунандагони ин барнома барои даъват мерасонам. хуб сиҳатманд бошед хоҳари азиз. ва Парвиз, шумо дар мавриди фаъолияти коритон чанд ҷумла ҳарф бизанед ки чӣ қадар аст ки дар ансамбли давлатии Лола фаъолият мекунед? корҳо чӣ гуна аст? қариб тӯли як сол мешавад ки дар ин ансамбл ман кор ва фаъолият мекунам ва аз он рӯзе ки ман вориди ин ансамбл шудам, албатта дар эҷодиёти ман, дар фаъолияти кории ман хеле дигаргуниҳо дида мешавад, чунки ман бо устодони санъат дар ин ҷо кор мекунам. аз он ҷумла Парда Қосимов, Сарабек Раҳмонов, ман устод Умарали Миралиев. дар мавриди оне ки бо кадоме аз ҳунармандон ҳамкорӣ доред? манзурам оҳангсозон, шоироне ки шеър эҷод мекунанд. бисёртар бо падарам кор мекунам. вақте ки оҳангро мо тайёр мекунем, дар танзими мусиқӣ бале бо мана устодо кор мекунем, бо навозандагон дар ансамбл кунем ва барои як шеъри хуб ё ки як шеъри бо маъне, албатта инаш ма бисёртар гуфтам ки бо падарам кор мекунам. то имрӯз ман бисёртар аз Илҳоми Ширин хондам. шоири хуб аст, шоири Хатлонзамин. то имрӯз ман аз эҷодиёти ӯ кас шеърҳо эҷод. мегӯянд вақте ки агар суруд хуб барояд, оҳанг хуб барояд, зуд ба дилҳо роҳ меёбад. инро шумо чӣ гуна дарк мекунед вақти омода кардани суруд? вале албатта суруд хуб бошад, оҳанг хуб бошад, ина шунаванда хуб ки дарк кард, хуб бо о метад. ҳар коре масалан дар зиндагӣ як андешаву як фаҳмишу идроки худро дорад. чӣ водор сохт шуморо ҷодаи ҳунарро интихоб кунед, на масалан ҷодаи кори дигарро? ташаккури зиёд. ман фикр мекунам ин ҳунар ба мо ирсӣ мондагӣ аст, чунки аз гузаштаҳои мо мондагӣ аст. ин мерос ба мо то имрӯз ина ман ҳамин касби падар аст, идома дода истода. бале идома дода ист. беҳтарин. Моҳпочо чанд ҷумлаи дигар дар мавриди фаъолияташ ҳарф занад. куҷо мехонед Моҳпочо? банди чӣ кор ҳастед? ман имрӯзҳо донишҷӯи курси сеюми факултети филологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошам ва ин даргоҳи маърифат ба ман хеле як яъне тамоми чизро додааст. як даргоҳи илму маърифат аст ва вобаста ман ки дар факултети филологияи тоҷик таҳсил мекунам, ҳамаи илмҳоеро мехонам ки вобаста ба шеър ҳастанд. ва шеър ин худ каломи мухайяли хаёлангез аст ва шеър рӯҳро навозиш мекунад. шеър бояд дар дилҳо шӯр ангезад ва ман аз хурдӣ ба навиштани шеър машғул ҳастам ва дар ин ҷода бо устод шоири халқии Тоҷикистон Ваҳобзода Рустам ҳамкорӣ дорам. ҳамчунин иштирокчии озмуни фуруғи субҳи доноӣ низ будед имсол ва ҷои ифтихориро сазовор гардидед. чӣ гуна гузашт? рақобат чӣ гуна буд? воқеан ҳам озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. як иқдоми наҷиби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. зеро ин озмун тавонист тамоми табақаҳои ҷомеаро ба китобу китобхонӣ даъват намояд. соли дуюм аст ки дар озмуни мазкур дар номинатсияи панҷум, номинатсияи шоирӣ иштирок намуда истодам. фикр мекунам бурди ман дар ин озмун он буд ки шеърҳои худро дар назди устодони сухан қироат намудам ва баҳои шеъри худро фаҳмидам.
инчунин тавассути ҳамин озмун тавонистам қалами худро дар навъҳои гуногуни шеърӣ достон, ғазал, мухаммасу мусаддас, тарҷибанду таркибанд, рубоиву дубайтӣ ва дигар анвои шеърӣ санҷам. бисёр хуб. гумонам дасти холӣ наомадед ба барномаи мо ва бо худ овардед як маҷмуае бо номи моҳпочо сухан дорад. хуб, мехоҳам аз анамун чакомаҳое ки пеш аз барнома хондам, қариб ки ҳамагӣ шеърҳои даврони кӯдакият ва ба масалан мавзӯи кӯдакона бахшида шудаанд. пас бед ба хотире ки шояд ҳамин ҳоло барномаи моро кӯдакон низ тамошо доранд, наврасон тамошо доранд, аз ҳамин маҷмуаатон чанд мисра қироат кунед, баъдан боз мегузарем ба дигар мавзӯъ. маҷмуаи моҳпочо сухан дорад ҳангоми мактабхонӣ вақте ки дар синфи даҳум таҳсил мекардам рӯи чоп омад. ин маҷмуа шеърҳои даврони кӯдакиамро дар бар мегирад. мавзӯи онҳо кӯдакона шеърҳо дар мавзӯи ватан, модарро дар бар мегирад. дар ин ҷо мехоҳам аз ҳамин китоб шеъреро дар мавзӯи ватан қироат намоям. бошад, мо мешнавем. алло ай меҳанам, ай кӯҳдомонам, дилам хоҳад ба васфат шеърҳо хонам, ба васфи даштҳову кӯҳсоронат, ба васфи қаҳрамону родмардонат, ба васфи шоирони шеърпардозат, ба васфи сарбаландиҳову эҷозат. дилам хоҳад бифаҳмам ҳар муамморо, бихонам разми шеъракрову дороро, ба ҳар як байт созам дарк маъниро, бихонам шеъри ҳофизрову ҷомиро. нависам сангу хоку соҳилат бо меҳр, нависам мардуми равшандилат бо меҳр, нависам манзи қалби худ бароят шеър, ки бошад шеъри ман саршори ишқу меҳр. беҳтарин, офарин, офарин моҳпочо. акнун парвизҷон, шумо чанд ҷумлаи дигар дар бораи оне ки ба барномаи фазои телевизиони сафина бо ду суруд омадед. бале. хуб, суруди аввал дар мавзӯи модарони азизу арҷуманд буд. хуб, суруди дуввум мавзӯи чи аст, шеъри ки аст, оҳанги ки аст ва гумонам омодаед бисароед. суруди дуюм аз эҷодиёти шодравон Фатҳиддин Тешаев ва шеър аз Ҳилолӣ. хуб, сипос мегӯем дӯстони азиз, барои шумо шоми бофароғат, шоми пур аз меҳрро таманно мекунем ва инак суруди дуввумро Парвиз Миргалиёв ҳадияи мо шумо месозад. бо завқ тамошо кунед. марҳамат. لیلی و مجنون اگر بودو در دوران تو، این یکی حیرانی من گشت آن حیرانی تو. این یکی حیرانی من گشت آن حیرانی تو. دامنی خود را بکشیم روز از اسیر رقیب، دامنی خود را بکشیم روز از اسیر رقیب، ورنه چون فردا شود دست من و دامانی تو. ورنه چون فردا شود دستی من و دامان تو. مهنتی روزی اخیرت بر من آسان بگذرد، مهنتی روزی اخیرت
زین و خوبت ها که دیدم در شب هجران تو زین و خوبت ها که دیدم در شب هجران تو یکی از نازی تا بالودم کشتی مرا وای اگر ظاهر نمیشد خنده پنهان تو در غمی هجران هلالی صبر کن تدبیر چیست در غمی هجران هلالی صبر کن تدبیر چیست هیچ تدبیر ندارد دردی به درمان تو هیچ تدبیر ندارد دردی به درمان تو هیچ تدبیر ندارد دردی به درمان تو خب عزیزان دل، طور گفتیم باز در استودیو مهمان داره. مهمان نوبتی ما هست عضو انسامبلی رقصی خدمت نشان داده لولا به نام غفور ولامتزاده محبت شاه نصراللهیف. سلام علیکم، شامتان بخیر. در مورد فعالیت کاریتان حرف زنید تا جای درک داریم. شما پیش در دانشگاه آموزگاری جمهوری تاجیکستان در فاکولته موسیقی سنتی فعالیت میکردید. اونجا کار چگونه بود؟ اینجا کار چطور است؟ البته من مدتی 25 سال آموزگاری موسیقی شده کار میکردم در دانشگاه آموزگاری فاکولته موسیقی و سرود. اونجا البته با طالب علما کار میکردیم، از بس که هنری سرایندگی هم داشتیم. بسیارتر کار آموزگاری ما رو بند میکرد. بعد که با انسامبل دولتی لولا گذاشتیم، هنری آوازخوانی رو مثلا با تکمیل دادیم. بیشتر با برادران من انسامبل قطعی کار میکنیم. گفتید که 25 سال در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام بسیار صدرالدین عینی طالب علمان رو در فاکولته موسیقی سنتی و تعلیم فراگیر بودید. خب در مورد فهمیش و درک و یا اینکه قابلیت و توجه جوانان نسبت به جاده صنعت به موسیقی سنتی چگونه درک کردید، چگونه فهمیش کردید؟ البته جوانان حاضر بیشتر به موسیقی معاصر یعنی که مایلشون زیادتر است، ولی به این نگاه نکرده بسیار جوانان هستند که مثلا من در انسامبل ما هم شتگر، من بختاور، دولت جان، من همین نوع من اسبابای سنتی مثلا ملی خودمان رو به درجه عالی نوازش میکنن، میفهمن موسیقی سنتی را. تشکر زیاد و بازم این دم این لحظه خواهش میکنیم از محپاچو که از ایجاد پرمضمون خیش چند مصرع قرائت کند برای ما و برای بیننده تا لذت معنوی برداره. شعر را از قلب بی آلایشت آموختم، شور را از عمر بی آسایشت آموختم، روشنایی جهان را از نگاهت یافتم، حسن خود را هم زیروی همچو ماهت یافتم، رنگ بخت خود ز گیسوی سفید و در خمت، لذت غم را ز قلب آشنا با هر غمت. شعر من از علت آغاز گردد مادرم، سوز من با علت همساز گردد مادرم. پس چی گویم من تو را که عمر خود بخشیده ای، چون ستاره در فضای قسمتم رخشیده ای. شعر می گویم که شکری هستیت آرم بجای، عمر شعری تاجیکی خواهم برایت از خدای.
سلامت باشید. تشکر زیاد خواهر عزیز. و برابر شنیدن همین مصرع‌ها باور دارم که مادران عزیز، هموطنان گرامی قدر باز البته میخواهند که ترانه پیشنهاد بگردد، چون برنامه ما صرف برنامه زنده سرایی است. بعد این خاطر خواهش میکنیم از محبت شاه نصراللهیف تا یک ترانه در همین فضای برنامه ما هدیه بسازم. شکایت میکنم که از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم برگذر ناییدن، از نفیرم برگذر ناییدن. از فراق تا بگویم شرحی دردی اشتیاق، هر کسی کو دور ماند از اصلی خویش، باز جوید روزگاری فصلی خویش. من به هر جمعیت نالان شدم، شفتی بر حالان خوش حالان شدم، شفتی بر حالان خوش حالان شدم.
چشران نور نیست از قرآن در زبانی پهلوی مثنوی معنوی مولوی بیشنو از نی چون حکایت میکنم و از جدایی ها شکایت میکنم و از جدایی ها شکایت میکنم و از جدایی ها شکایت میکنم آفرین اکای محبت شو برای پیشنهاد ترانه تشکر. بسیار خوب بود. روحیه زحمت طلب جاده هنر البته بسیار چگونه بسیار. طی کردید در این 25 سال برای شما چی داد؟ چی داد هنرمند یا که آموزگار همون آن چیز میگیرد که مثلا وقتی که میبیند که یک شاگردش هنرمند خوب شده است یا که شخصیتی برومند جمعیت شده است، همین برای آموزگار مکافات مثلا از همه چی بالا است برای یعنی که از کار کرده خیلی ثمر بگیرید. البته بله، صحتمند باشید. شما ماهپوچو در مجموعه صدای شرق اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان یک داستان خوش با نام جذب خاک نشر کردید. خوب بگویید که چگونه است این داستان و چگونه پیش آمد نوشتنش؟ وقتی که سال گذشته در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی اشتراک نمودم، مطابق نظامنامه در برابر دیگر انواع شعری یک داستان نیز پیشنهاد نمودم و این داستان جذب خاک نام دارد، جذب خاک وطن، یعنی و از 150 بیت تقریبا عبارت است و موضوع آن یک مردی که در سالهای جنگ غریب می افتد و تا آخر عمر در حسرتی، یعنی یک کف آب و خاک وطن می سوزد. این موضوع را در بر می گیرد. البته حالا دیگر شعرهای در مثلا نظام شعری مثلا غزل و دو بیتی و رباعی گمانه می نویسید؟ بله می نویسم. اگر اجازت باشد یک غزل قرائت نمایم. باشد مرحبا. از عشق بشد مجنون صحرایی و آواره، فرها چو شد عاشق بشکافت کوه خاره، نه شاه و گدا محروم نه راه خطا در عشق، در هر دل 100 پاره 100 بار کند کاره. عمر پر و بال خود پروانه همه سوخته، قربانی در این راه شد آخر که نداشت چاره. شب تا به سحر بلبل در عشق گلش نالید، گلداغ به دل دارد می کرد کفن پاره. پیغام دل عاشق پوشیده بماند عمره، ای باد صبا بشنو عرض دل بیچاره. در عشق یکی خندان در عشق یکی گریان، یا اختر نحس آید یا پرتو استاره. یک ذره به قلبت گر عشق است تو خوشبختی، زیرا برسد هر کس از عشق به هر باره. سلامت باشید. تشکر زیاد. صحتمند باشید و سپاس برای نوازش به شما نیز. عزیزان دل، ما به سوی انجام برنامه رفته ایستاده ایم و میپرسیم که اکای محبت شو سرود نوبتی که پیشنهاد ما میسازید مال کی است و از ایجاد کی است، چگونه آماده شده است؟ این آهنگ خودم شعری مضمونی زرابادی. بهترین آماده اید که بسرایید. آماده. همدیران گرامی قدر، اینجا رسیده ما به انجام برنامه فضا. با امید آنه که باز در نشرهای من بعدی به همدیگر وا بخوریم. تنصیحت و پیروز و موفق و سعادتمند و سعادتیار باشید. زندگی خوب و خوش و با عزت نصیب ما و شما باشد و با شنیدن ترانه انجامی از جانب محبت شوی نصرالله برنامه را حسن انجام بخشیم و تا نزدیکترین دیدار میگویم. مرحمت.
از عشقی پری پیکر دیوانه شدم امشب دیده قد و رخسارش پروانه شدم امشب دیده قد و رخسارش مستانه شدم امشب زد پرتو روی او اندر نظرم شعله زد پرتو روی او اندر نظرم شعله باشم ای رخش آنگه پروانه شدم امشب باشم ای رخش آنگه پروانه شدم امشب از ذوقی مهی رویش افتاد هیاهوی از ذوقی مهی رویش افتاد هیاهوی دلوالم شیدا شد در خانه شدم امشب دلوالم شیدا شد در خانه شدم امشب از عشقی پری پیکر دیوانه شدم امشب دیده قد و رخسارش مستانه شدم امشب در بزمی طرب بودم با پیری مغان یک دم در بزمی طرب بودم با اون نفس مضمون هم خانه شدم امشب با اون نفس مضمون هم خانه شدم امشب از عشقی پری پیکر دیوانه شدم امشب دیده قد و رخسارش مستانه شدم امشب دیده قد و رخسارش مستانه شدم امشب پروانه شدم امشب دیوانه شدم امشب